A sada spektakl. Pred nama je vrhunska partija koju su odigrali legendarni Mihail Talj i jedan od najjačih šahista grada Novog Sada, internacionalni majstor Anton Deže. Partija je odigrana 1974. godine na turniru u Novom Sadu. Talj je uspeo da osvoji ovaj turnir, prvenstveno zahvaljujući mnogobrojnim žrtvama kojima je obasipao svoje protivnike u partijama. Pred nama je danas jedna od najboljih partija sa tog turnira. Talj igra belim figurama, otvara partiju potezom E4, Anton odgovara sa C5. Na tabli imamo sicilijansku odbranu, u nastavku su sledili potezi skakač F3, skakač C6, D4, zatim je došlo do razmene pešaka na centru, a nakon skakač F6 i skakač C3, Anton spušta pešaka na D6. Dakle, na tabli je klasična sicilijanska odbrana. Anton potezom D6 stavlja pod kontrolu centralno polje E5. Na potezu je Talj igra lovac G5. Talj započinje napad Rihter-Rauzera, no Anton spušta pešaka na E6, kradeći mali pešački centar. Talj sada gura damu na D2, najverovatnije mu je plan da rokira na daminom krilu i da pokrene napad na kraljevom. Sa druge strane, nakon poteza A6 vidimo da Deže planira da organizuje kontraigru na suprotnom delu table, najverovatnije igrajući u nastavku B5, tako da sada nakon što Talj rokira na daminom krilu, Anton izbacuje belopoljca na D7 kako bi pripremio napredovanje pešaka na B5, a Talj igra F3, ojačava centar. Naravno da se Talj ovdje nije zaštitio, nego da je odigrao nešto drugo. Postojala je opasnost da se partija nastavi sa skakač uzima na D4, a na uzvratno uzimanje damom Anton ima nastavak belopoljac C6 sa pritiskom na centralnog pešaka E4. Ali kao što smo rekli, Talj je ojačao centar, no crni ipak odlučuje da uđe u razmenu skakača na centru, igra skakač uzima na D4, Talj uzvratno uzima damom. Anton sada igra lovac E7, čime je odvezao svog skakača, a Talj potezom G4 započinje pešačku trku. I sada umjesto kontra igre u vidu poteza B5, savremena teorija preporučuje da se partija nastavi sa H5, gde nakon što beli odigra G uzima na H5, crni će tog pešaka da pokupi skakačem, a zatim nakon razmene crnopoljaca, crni dobro stoji na kraljevom krilu i može da organizuje napad na damino. Naravno, iako beli na ovoj poziciji ima mogućnost da damom odstrani pešaka na D6, nakon razmene dama nastaje problem za belog igrača, jer crni ima mogućnost da upadne skakačem na G3 sa napadom na topa i belopoljca, koristeći se činjenicom da je pešak na H2 vezan. Tako da sad ako beli nastavi sa top G1, suočio bi se sa gubitkom lovca, a crni bi još dodatno odigrao top uzima na H2. Crni je na ovoj poziciji nešto bolji jer ima pešačku većinu na kraljevom krilu i na ovakvim pozicijama belopoljac može lako da dođe do izražaja protiv skakača. No da se vratimo na originalnu partiju. Nakon što Talj pokrene trku igrajući G4, Anton ne uzvraća sa B5, umjesto toga postavlja belopoljca na C6, vršeći pritisak na centar, ali ovdje će se ispostaviti da je to gubljenje vremena, jer Talj nastavlja sa lovac C3, raščišćava linije svojim pešacima za nastavak napada. Nakon što Anton sada rokira,
Talj je imao mogućnost odmah da nastavi napad igrajući h4, umjesto toga postavlja damu na d2, a Anton već sada pokreće svoju kontru igrajući b5. Talj odgovara sa h4, zatim crni dolazi na ideju da upadne damom na a5. Njegov plan u nastavku je da odigra b4, da napadne skakača, čime bi ga primorao da napusti tu poziciju i zaštitu pešaka na polju a2, i on bi u nastavku damom uzeo tog pešaka. No Talj je uspeo od te pretnje lako da se odbrani igrajući kralj b1, što za posljedicu sada ima da je dama crnog nesrećno pozicionirana na samoj ivici table. Naravno, umjesto ovoga crnom se zapravo preporučivalo da ne igra dama a5, nego da postavi damu na c7, a da u kasnijem delu partije postavi topa na c8, te bismo opet imali situaciju da bi beli opet bio u poziciji da u jednom trenutku odigra kralj b1. Znači ovdje opet imamo situaciju da je crni potrošio još jedan svoj tempo, što je na ovakvim pozicijama kada su rokade na različitim stranama praktično roba koja se plaća suvim zlatom. No Deže se ne obazire na ovo, već nastavlja sa svojim prvobitnim planom igra b4, primoravajući skakača da se skloni na e2, i crnome se sada preporučivalo da nastavi svoj napad po c liniji. Međutim, Anton je imao drugu zamisao, odigrao je e5 kako bi na napad svog protivnika na kraljevom krilu odgovorio kontrom na centru. Zamisao je u suštini bila dobra, ali je jedini problem bio u tome što je napredovanjem pešaka na e5 on nesmotreno oslabio polje f5. Talj je to uspio da vidi i brzo prebacuje svog skakača na g3 sa ciljem da upravo njime upadne na to polje. Crni sada ima problem da ostvari svoju zamisao jer ne bi mogao odmah da odigra d5, jer bi Talj nastavio sa g5, napao skakača koji je zaštitnik pešaka na polju d5. Crni bi možda mogao da proba da kontranapadne igrajući d4, no Talj bi jednostavno ubacio skakača na f5 sa napadom na crno poljca i sada nakon d uzima na e3, on bi probio skakačem i uzeo na e7 šah, i sada nakon kralj h8, Talj ima nastavak dama uzima na e3 sa pretnjom da u nastavku uzme ili protivničkog belopoljca ili protivničkog skakača, dakle crni ostaje bez jedne lake figure. Naravno, ovdje Antonu bilo jasno da neće moći odmah da napreduje na d5, stoga vrši pripremu igrajući top fd8, a Talj bukvalno nastavlja u duhu malopređašnje varijante, igra g5 sa napadom skakača, gde nakon njegovog bežanja koristi priliku, igra skakač f5 sa napadom na crno poljca, gde nakon povlačenja lovca na f8 Talj razvija belopoljca na c4, pored toga što je završio razvoj svojih lakih figura sa opasnim pogledom na f7, on ovim potezom ujedno isprečava napredovanje protivničkog pešaka na d5. Anton je zapravo u partiji imao solidne planove da napadne na centru i na daminom krilu, ali su se oni izjalovili, stoga se u nastavku fokusira da odbrani svog kralja, spušta pešaka na d5, sa željom da pomenja lake figure i da smanji pritisak na sopstvenog kralja. Talj igra e uzima na d5, Anton koristi priliku, prebacuje belopoljca na d7 sa napadom na skakača, no Talj umjesto da povuče svog skakača nazad,
pronalazi zanimljivo rješenje upadanjime na h6 šah. Na ovoj poziciji sada crnom igraču ne odgovara da igra kralj h8, jer bi u nastavku Talj odigrao skakač uzima na f7, šah, šuh i crni bi se suočio sa gubitkom pešaka i topa. Dakle, vidimo da Anton nema kud, jednostavno će morati da odigra g uzima na h6, a nakon uzvratnog uzimanja pešakom, odjednom se na tabli otvara g linija. Naravno, ukoliko crni ovdje proba da na vreme odigra kralj h8 kako bi se sklonio sa te opasne linije, jednostavno bi se Talj udvojio po toj liniji i postaje jasno da su polja g7 i g8 jednostavno neodbranjiva. Za slučaj da, na primjer, crni ipak proba da se odbrani igrajući skakač f6, braneći polja na g liniji, Talj ima nastavak lovac g5. Naravno, Anton vidi ovu pretnju, stoga ne sklanja kralja na h8, već umjesto toga igra belopoljac f5 sa planom da ga prebaci na g6 i da svom kralju obezbedi sigurnost. Naravno, Talj nastavlja sa dama g2 šah, Anton igra belopoljac g6, gdje svom protivniku u nastavku odmah nudi da vrati požrtvovanu laku figuru. Naravno, nakon poteza h5 crni nema kud, pokušava sa kontraigrom lovac c5 sa napadom na lovca, no Talj u potpunosti zanemaruje tu pretnju, igra h uzima na g6. Naravno, ovdje se vidi da se crnom uopšte ne isplati da u nastavku odigra lovac uzima na e3, jer Talj ima potez g uzima na h7 šah. I sada ako crni odigra kralj h8, jednostavno dama doleće na g8 mat. A sa druge strane imamo, ukoliko se od ovog šaha crni odbrani igrajući kralj f8, Talj ima potez h8, promocija pešaka u damu šah. Postoji naravno i treća varijanta ovdje, a to je kralj uzima na h7, beli bi se potezom top sa d na g1 udvojio po g liniji i zaštita od mata nema. Posle recimo udara lovac uzima na g1, Talj bi uzvratno uzeo topom i sada bi teška figura iz rezerve obavljala funkciju koju je imao pređašnji top. Ako mi dozvolite da odigram neki slab potez, pretnja je dama g8 šah i na kralj uzima na h6, top h1 mat. Ali da se vratimo na kritičnu poziciju, nakon što Talj probije uzimajući belopolca na g6, Anton ne uzvraća uzimajući lovca na e3, već umjesto toga igra f uzima na g6. Talj za ovaj odgovor ima rješenje, napreduje pešakom na d6, otvoreni šah, na kralj h8, Talj koristi priliku, upada damom na g5, preteći da nastavi napad po slabim crnim poljima svog protivnika, no Anton nastavlja sa lovac uzima na e3 sa napadom na damu, međutim Talj igra dama e7 sa pretnjom upada dame na f8. Crni na ovoj poziciji nikako ne sme da sklanja skakača niti da odigra, na primjer, skakač uzima na d6, jer time prestaje da štiti polje g7, tako da bi Talj partiju nastavio sa dama g7 mat. Deže naravno vidi ovaj nastavak, stoga odlučuje da se rastane sa svojim crnopoljcem, igra lovac uzima na h6, Talj uzvratno uzima topom,
da bi usledio potez skakač na G7 kako bi se zaštitio od nadolazećeg mata na polju F8. Međutim, tačku na ovu partiju je stavio top kamikaza, dalje igra top uzima na H7 i nakon ovoga je Anton odlučio da se preda na 31. potezu. Ovdje se radi o tome da ukoliko Anton u nastavku kraljem uzme na H7, da bi usledio potez top H1, linijski mat, crni naravno ne bi mogao da se pokrije skakačem, jer je taj skakač vezan. Nadam se da ste uživali u još jednoj vrhunskoj partiji legendarnog Talja i legendarnog Antona, koji se solidno držao u većem delu partije. Toliko za sada, pozdrav i sve najbolje.